abakongo niko byabaye kwihangana. Robert Tukamuhebwa umuhwezi w'umujwekero wa president wo muri Kisoro nagira ngo kurwanaga no kwabarukaho mu kasheshe omwihanga rya Congo. Embera yagarka yatabukombo dayiti yabunagana na Congo sahitano zeri izoba twatunga empungi nyingi zikuke 13 zukurosinga side ya Uganda. Anyuma y'amahega Congo ninga government ya Kinshasa kusindika amahe kusindika enyonyi zikatera side je ya Bunagana na Rushuru na Busanza. Abebembezo muri Kisoro bariyo no bataho buryo okubara yacire empungi no kuzironderaho kuzita. Ka government kandi kihange rya Uganda ryine polisi yo kwikiriza empungi ngo zitahemu, polisi yo kugira ngo itazibura abantu tutahamu nzagaruka teho buryo turebe twakubasa kubakora abo babijo mbwinji. Hine empungi zitwagambaho nazo kandi ibintu byo zatugambira. Tubone indege ibiri ziraje zije kurasa ikigitwe kwiruka indege z'intambara ikigitwe twese duhunga Ngeze mu gatare umvuye indeke ziraje none bose bari kwiruka twese turi maragenda. ngo none twaba turi mu mago bagiye kubona tubona mu gitondo cy'igihe cy'isa 3 tubona indege ziraje zimaje kuza noneho ziza ariko noneho ziza zidasobanutse zitari ndamuhumo. Habiri hahwireho ibiro bice empungi z'urukuhikeme twarena okugaruka mu Congo bwa nyuma yo kwirukangira mu Uganda nabwo habwe entaro ibyo kwerinda hansharo ya Uganda na Congo biri yahiguru gasha kwa keta tuzarirwe.